Tak ada barang ni confirm kulit kita akan kering, merana, terseksa sepanjang masa kita umrah. Nak tahu barang apa? Jom. Barang apa? Ini dia, pelembap muka. Tak ada pelembap muka confirm, insya-Allah kulit kita akan kering. Sebab kalau kita pergi umrah musim panas terutamanya, kulit kita akan lagi cepat kering berhadapan dengan cuaca yang panas kering kat sana. Jadi kalau kita tak bawa pelembap muka ni, dia akan buatkan kulit kita kering, tak best dan ganggu masa kita ibadat umrah. Jadi kepada semua jemaah yang nak pergi umrah, tak kisah lelaki ke perempuan, kena pakai, kena guna pelembap muka. Bukan pakai sekali sahaja waktu pagi, tapi kena bawa letak dalam beg kita sepanjang hari. So kalau rasa muka kering, kita terus apply moisturizer, terus apply pelembap muka masa kita guna dekat sana. Kalau boleh gunakan moisturizer Rehla sebab dia halal jakim, moisturizer ihram, moisturizer wuduk, moisturizer ibadah, tak ada alkohol, tak ada bahan kimia bahaya. Nak dapat kat mana? Tekan link dekat bio TikTok Elmaya. Assalamualaikum.